अहमद मरुब पाउसिंग सेक्यूरिटी फोर्स मणिपुर पुलिस चथखिब तोंगान तोंगान ऑपरेशन सिंगदा आइन थिंख्रबा प्रीपाक की कैडर गाड़ी हुरानबद चेनब मियोय अनि फारे मेघालय की शिलोंग की रोड थोखिब लंबी की खुदोंथीब थौदोक अमदा मिरोलिबी नुपी अमा अमदी पिकलिबा अंगांग अमा यावना पुन्ना मियोय मंगा लिखिद्रे ISCOM MANIPURI पाव मिटिंग ताबेब पुंगनम पुरुक सना शर्मिना तरामुक सुबगलोइना पुंजा सिफावगी मरुओइबा पावसिंग संदोकना पिजिरी मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा पामदबा थौदोकसिंग मखा ताना थोक्तनबा अमदी लमदम असिगे लॉ एंड ऑर्डर गे फिबम फागत हन्नबगी पांदमदा सिक्योरिटी फोर्स के माइकेदगी अकनबा मवोंगदा चेक्सिन थौरांग लोखतुना लाखली मसिगी मनुंग चन्ना चिंग अमदी तंपाकी चिंगनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा लेपा लेतना थीबा हुंबगी थबकसिंग चथरी मसिदा नतना मणिपुर की मरु ओइबा नेशनल हाईवे अनि हाइबदी इम्फाल जिरी लंबी अमदी इम्फाल दिमापुर लंबी अनि असिदा चाना थकनबा पोटलमसिंग यावना तोंगान तोंगान पोटलमसिंग पुसिल्लकलिबा ट्रकसिंगबु ngak senbiduna numit khudingi tekta kaidana imphal tamna pusilakpagi thabaksu lepa leitana chathari haukiba pung kun mari gi manungda imphal jiri lambida punna truck amadi atei gari chamri ga tara taret ngak senduna pusillakhi roinana ching amadi tampaki tongan tongan ba mafam chamaga tara mathoida check post sing hangduna akanba cheksin tharang lokhatli haina police tagi phangwa pau amana hairi Security Force na akaknaba paw ama fangbadagi Thobal District ki Thobal Hokha Maning Lekai da lay thiba humbagi thabak chathabada ain na thingkraba prepark ke active cadre ama fabangam khre faraba miyoy adudi pangambam Captain Singh atopaming Sachikanta chahi yankhai mathoini mahak Thobal Hokha Makha Lekai da layba masagi yumdagi fabangam khibani Pangambam Captain Hairiba Miyoy Asli Miyamdagi Senkhai Thumkhai Tauba Amadi Atai Ain Yadaba Thabak Thauram Singda Chenaba Mishakni Hairi Faraba Miyoy Asidagi Mobile Phone Ama SIM card Ama Amadi Aadhaar card Ama Fangle Haina Police Tagi Fangba Pau Asina Makatari Manipur Police na gari huran basingi mayokta chatharakpa drive amagi manung channa ngarang Thobal District ki Lilong Police Station na konba Lilong dam dagi gari huran ba miyoy ani fare ba miyoy ani adudi Thobal District ki Lilong Makha Lekai dagi MD Mufasin Chahikun amadi Thobal District ki Lilong Law Tara dagi MD Aman Chahikun ni fare ba miyoy ani asidagi makhoi ani nahura lakpa amuba machugi Royal Enfield Interceptor amastu fangle hairi Motor vehicle offenders singi mathakta Manipur Police na changsilakpa drive lepa leitana chathari thasigi tang ahum dagi chathakiba drive singda punna miyoy ahum di chain tawkhibaga loinana tinchat film nappa makhong mari panba gari singdagi hairiba film sing adu lawthokpagi thabaksu chathaki numit asigi akhandaba drive amada punna gari tara taretagi tinted film sing lawthoki haina police tagi fangba pau aman hairi Laikhidraba Saknairaba Padmashri Awardee ama oiba khaknatana Indian Theatre gi Saknairaba playwright amadi theatre director oiramba Ratan Thiamna Laikhidraba su mahakiming amadi Shaptam bu kaudanaba mitam amma Manipur Sumang Lila Council MSSLC gi complex ta sananaba khananainaba leiri haina MSSLC gi General Secretary Y Nilachandrana phongdokri Wafamasi ngarang Laikhidrabagi Sangaida MSSLC gi lifetime President PH Gunachandra Sharma President Laishram Tomba Council asigi advisor Tarpon amadi Sumang Lilagi nupa amadi nupi artist kayana saruk yaraduna haikat laikat tamduna ikai khumnaba utpagi tharamda phongdokhibani MSSLC gi artist sing amadi imong manungi miyoy singna Laikhidrabagi photo da laisu katuna
पांथोखिबा थौरम अदुदा MSSLC गी जनरल सेक्रेटरी वाई नीलचंद्रना मखा तारदुना ओजा असना लेखिद्रबसु महाकना मंगजरंबा पामजरंबा मालेमदा अनिसुना लेतबा थिएटर अमा लमदम असदा लेहनबा हाइबा वखलोन असिबुसु लेहौरिबा मियामना माय पाकनबा होनगनी अमदी ओजा असना लेखिद्रबसु महाकना लौबिरंबा तोंगान तोंगानबा मखलगी थौदांग सिंबु मखा ताना पांथोक्तुना सथबा तारबदी महाकपु हिंदुना लेहौनबगी मचाक अमो ओइगनी हाइबगी पांदमदा काउंसिल असना खन्नरी अमदी ओजासगी मिंग अमदी शक्तनबु काउदनबा मितम अमा MSSLC गी कॉम्प्लेक्स ता साननबा खन्ना नैनबा लेरे हाइकी लोइनना स्टेट असगी सुमांग लीलाबु नेशनल अमदी इंटरनेशनल गी थाकता पुथोक पिरमी हाइबदा हाइमन बथोक लरेदबा महाकना होटनबिदुना सुमांग लीला एसोसिएशन कयाबु मालेम गी थाकता चिंखत पिरंबा ओजा असना लेखिदबदा काउंसिल असना मालेम गी थाकता अवाबा फोंदोकली हाइबा वाफम सिंगसु फोंदोकी लमदम असदा प्रेसिडेंट्स रूल लेबसना लॉ एंड ऑर्डर ngakna thambada chauna mateng oiragasu miyam gi oiba mihut singna semba popular government ama thambana democracy gi wahanthok leiba hengani haina Indian Armed Forces ke retired Lieutenant General Dr. K. Himale Singna Fongdokre security of the northeast region in the changing global scenario haiba team Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad amadi Bill Tikendrejit University Kanchipur na sinduna ngasi university asigi holda pangthokiba khanna leinabagi thoram amada mahakna makha taraduna hai lamdam asida thokiba charang naba tangdu leita daba kaya asi PR laklaga khara fagani haina miyamna launarami law and order maintain tauba amadi antisocial elements sing laksin naba honabada president's rule asina khumang sausinna thabak tauri adubu miyamna PR dagi wakhal ताउबगा हौजिक ओइरक्लिबा असिगा खरदी तायोनबगी ममिताई हौजिक लमदम असदा ओइरिबा तंगदु लेता दबा कया अमदी असोइबा अरानबा कया असि सेमदोपदा PR थंबगिसु यामनमक तंगाई फदबा लई नाकलमरोंदा येंगलगदी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमददी मियामगी ओइबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेहनबदनदी हेन अफबा खोंथांग ओइगनी हाइना महाकना फोंदोखी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगना मायोकनरिबा एक्सटर्नल एग्रेशन की मतंगदा पाउमी सिंगना हंगबो वहंगी पाउकुम पीरदुना महाकना मखा तारदुना हाई नॉर्थ ईस्ट सिंग स्टेट सिंगी अपुनबा ngamkhai asigi chada marifudara nipandi international boundary ni aduga chada supnatagi anina mainland India ga samnaribani masigi sumathakta porous oiba international boundary oiba maramna Myanmar Bangladesh amadi atay yunlon naba leibak singdagi proxy warfare kaya amasu north east state singna mayuknari masita sunatana arms smuggling drugs amadi terrorism ge safu kayana maram oiraga India ge north east ase tangdu leita daba fibam amada lehenbagi achoba maram ama oi haina mahakna makhatana haiki ngasigi thoram aduda RSS ke Akhil Bharatiya Saha Prachar Pramukh Man Pradeep Joshi Central Agricultural University ki VC Dr. Anupam Mishra National Security Analyst retired RK Srivastava Security Analyst NE Region called Sapam Santi Kumar Singh amadi Lieutenant General LN Singna Maru oiba mithunglen Singh oina saryakhi मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट की शिलोंग दाव की लंबी द लेबा फुट हुमफुदरा रोम लुबा लोक अमदा कार अमा तासिनखिबगी थौदोक्ता मिरो लिबि नुपी अमा अमदी चही अमगा मखाई खक्तंगाई रिबा अंगांग मचा अमा याउना पुन्ना मियोय मंगा लेखित्रे थौदोक असि हौखिबा नोंगाइजिंग नुमितकी नुमिदांग पुंग 8 अदुवाइदा थोखिबनी पुलिसतगी फंगबा पाव अमगी मतुंग इन्नदी नुमित अदुदा लेचिल यामना थाखिबदा नत्तना थौदोक थोकलिबा मफम अदु चुमना लाकपदगी खंगथेक थेकपा मपा अमनी लोइनना मफम अदुदा लंबी सेंब साबगी थबकसु कन्ना चथरिबा मफम अमसुनी हाइदी लेखिद्रबा सिंगी इमुंग मनुंगना फोंदोरकपदा थौदोक असि हौजिक हौजिक हाईवे कंस्ट्रक्शन की थबक असिदा मरी लेनबा साइन बोर्ड थेतबा अमदी लंबी के मताइदा गार्ड रेल सिंग हापतबना ओइगनी हाइरदुना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगी मथक्ता एक्शन लौखतपियो हाइना डिमांड तौरकली
Hausi aroibada maroiba pau amuka hana pijuri. Security Force amadi Manipur Police na chathakiba tongan operation singda aina thingkraba pre-park cadre ama amadi gari huran bada chenaba miyoi ani fare. Amadi Meghalaya gi Shillong Dawki Road ta thokiba lambi gi khudong thiba thodok amada miro libi nupi ama amadi pikliba angang ama yauna punna miyoi manga lekhidre. Pungja sifabagi oinadi ISCOM na sandokchaba Manipuri pau matang asida lojeri makhataba pau gidamak ISCOM miyeng taduna lebiyo.